Ñachu ñalla turikuna semanantinña mana tupaykunchikchu. Pero suyunchikpim COVID chunkaiskuniyuq rayku emergencia punchawkunapi hinalla kachkanchik. Chayna kaptinpas Tribunal Constitucionalpiqa hinallam llamkaykamuchkayku wasikikama willakuykunata chayaykachimunaykupaq. Ñuqam kachkani Iris Cárdenas, Constitucional willakuykuna chihirichik. Qallariykusunñaya ñawpari willakuykunawan. Tawakaja audiencia virtual niskatamun magistradukuna ñawparirachinku chunka hukniyuq habeas corpus niskakunan botanallapaq ñaqiparun. Tribunal Constitucional mi Díaz Cáceres sentenciata hatipachinja chunka pichqayuq punchaw Julio killapi. Perú suyu kamachikkunatam Tribunal Constitucional hayarikuchkan rimaykanakuspanku llamkanankupaq. Asesor jurisdiccional niskakunatam Tribunal Constitucional hayachinja llamkapakunankupaq. Huñunasqa magistradokunam internet nintakama tawakutiña audiencia niskata hispirhachinku. Tecnología llamkaykunatam justiciapa allinninpaq ñawparichichkanku. Kay willakuypi aswanraq riqsiykusun. Chunka hukniyuq habeas corpus hatipaykunam botanallapaq ñaqiparunku. Marianela Ledesma Tribunal Constitucional Presidentapa umallininwanmi internet niskantakama magistradukuna huñuranakunku pusaq llaqtakunapa yanapakuy mañakusqankumanta rimariykunankupaq. Pusaq punchawniyuq Julio killam iskun horas kimsa chunka minutusnintin achikyay pachamanta audiencia ñawparirurqa. Qallariyllampim Aguinaldo Carrasco Díaz llaqta runapa yanapakuy mañakusqanmanta magistradukuna rimariykunku. San Martín Poder Judicialpa contrampim denunciata churarurqa pachak iskay chunka iskayniyuq yupaychasqa expediente nisqawan. Wasinkumanta pacham tinkurhanakurqaku Marianela Ledesma Narváez Tribunal Constitucionalpa umalliqnin. Augusto Ferrero Costa vicepresidente. Hinallataq Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón de Taboada, Eloy Espinosa Saldaña Barrera magistradukunapas. Tinkuycanakuspam rimanakuyta tupachina hinaspa Perú suyupa sutinpi huñulla llamkaykuna. Chaynata niykuspanku magistradukuna Perú suyupa umalliqninkunata hayarikuchkanku. Chaynapi kuskanchaykanakuspanku Perú suyupa sutinpi llamkanankupaq. Hinaspa democracia niskatapas ama usuchichkanapaq. Kay willakuypi aswanraq riqsipaykusun. Tribunal Constitucional mi Poder Ejecutivo hinallataq Poder Legislativo niskakunata hayarichkan kuskanchaykanakuspanku rimaykanakunankupaq ama usuchinakuspallanku. Chaynata ruwaspanku Perú suyupi Estado Constitucional niskata kallpanchanapaq. Kay willakuyta riqsichimunankupaqmi hanchis magistradukuna huñuranakurqaku. Kamachikuq Constitución sarunchasqa kaptinmi Tribunal Constitucionalmanta ama chachinanku. Derecho niskakunata ama usuchinapaq. Willakuypi riqsichimusqankuman hinaqa Poder Ejecutivo hinallataq Poder Legislativo awhanakuypi kachkanku. Ichaqa magistradukunam mañakuchkanku rimaykanakuspanku huñulla llamkanankupaq. COVID chunkaiskunniyuq rayku Perú suyupi sasachakuykunata allichachinapaq. Hinaspapas democracia niskata ama usuchispalla Estado Constitucionalta kallpanchanapaq. Kay willakuykunatam allinmi nirunku Marianela Ledesma Narváez Tribunal Constitucionalpa umalliqnin. Augusto Ferrero Costa vicepresidente. Hinallataq Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón de Taboada, hinallataq Eloy Espinosa Saldaña Barrera magistradukunapas. Ñachu riqsichkankiña mesa de partes virtual sutiyuq llamkaykunata. Tribunal Constitucional mi kaq llamanta punita tecnología ruwaykunata Perú llaqtayuqkunapa allinninpaq churamuchkan. Kay willakuypi riqsiykusun imaynatataq ñuqanchikpas yanapachikuchuwan kay llamkaykunawan. Allinta hawaykuy, uyariypi ima. Hawaykusun. Tribunal Constitucional wasimantam Perú llaqtayuqkunapa allinninpaq mesa de partes niskata internet nintakama llamkachichkanku. Kunampuni riqsiykusun imayna kasqanta. Huk mesa de partes niskaman yaykuykuna hinaspa ñawinchasqaman hinalla qillqapana. Iskay
Qillqaparuspañataq correo electrónico niskatapunitaq churana. Kimsa. Hayna punchawkunaraq churaruptikiñaqa sutiriqsillamu willakamunqa. Kay correo niskataqa churarunkiñam nispa. Tawa. Kaypiñataqmi documento niskapa yupaychayninkunata churana. Kay internet likapiñataqmi documentopa yupayninta churana. Mana yupayniyuq documento kaptinqa SN nispam qillqana. Chayqa mana yupayniyuq ninanmi. Chaynallataqmi akllana ima documento kaskanta, ima ruwanatawan. Chaypaqmi menú niskapi qillqakuna uraykunqaku akllanaykipaq. Kaypiñataqmi qillqaykuna ima mañakuy munasqamanta. Tukuykunapaqñataqmi lliw documentokunata huñuykuna, PDF niskapim documentokunaqa kananku. Kaypi hawachimuchkayku qillqanapuni formulario niskamanta. Qillqapayta tukuruspañataqmi waqaychanapaq clic niskallata ñitiykuna guardar niskampi. Chayta ruwaykuptillaykim documento niskakunaqa Tribunal Constitucionalpa makinpiña kanja. Waqaychasqañan nispanmi internet likapi lluqsimunqa. Hina hawanmanpas correoyki electrónico niskamanmi huk willakuy chayaykunqa. Documentoykitaqa ñam Tribunal Constitucionalpi chaskirjunkuña nispa. Kikin correollapitaqmi lluqsimunqa. Haykaq, hinallataq imay horas documento chaskiskankuta. Kaypi rikuskanchikman hinalla. Mesa de partes virtual niskawanmi Tribunal Constitucional yapatawan llaqtapa allinninpaq internet niskata llamkachichkan. Asesor jurisdiccional niskakunatam Tribunal Constitucional maskachkan llamkapakunankupaq. Ichapas, ukaqnikichik llamkapakuyta munawaqchik. Ima yachayniyuqkunapaq kana, kaypi llamkapakunapaq? Kay willakuypi riqsiykusun. Tribunal Constitucionalmi llaqtapa riqsiskallan llallinakuyman hayachinqa kasnisqawan chunka pichqayuq llamkapakuy munaqkunata asesor jurisdiccional hina llamkapakunankupaq. Llamkapakunankupaqmi kayna yachaykunawan kananku. Maestría yachayniyuq utaq Derecho Constitucional niskapi especializasqa. Hatun yachaywasikunapi yachachiqña kanan. Inglés, francés, alemán utaq italiano simikunata yachanan. Ichapas chaynaña yachayniyuqkunawan kaspaykiqa hampas yaykuykuwaqmi llallinakuyman kay agosto killallapi. Allinta yuyari, llallinakuymi internet nintakama kanja Google Hangouts Meet niskapi. Kay llallinakuymi llaqtapa riqsiskallan kanja Tribunal Constitucionalpi llamkaykuna chuyanchasqa kayninpi. Yahañam astawanraq riqsichimusaqku kay llallinakuykunamanta. Yahañam punchaw chayamuchkan kamachisqa sentenciakunata hatipachinankupaq. Ruwachichkankuchu icha manachu chayta yachaykunankupaq. Kay chunka pichqayuq punchaw Julio killallapim hatipachinqaku Díaz Cáceres sutiyuq kamachiykunata sentenciata lliw runasimipi rimaqkunapa allinninpaq. Kay willakuypi aswanraq riqsiykusun. Tribunal Constitucional mi hatipachinqaña kamachiskan sentenciakunata, huchachachinata ruwachichkankuchu icha manachu, chayta yachanankupaq. Qallariyninpaqmi chunka pichqayuq punchaw Julio Killa hatipachinqaku María Antonia Díaz Cáceres sentenciata. Chaynatam riqsirachimun Tribunal Constitucional umalliq Marianela Ledesma Narváez. Iskay waranja chunkata wayuq watapim Ancash suyupi María Antonia Díaz runasimillapi rimaqman notificación niskata Castilla simipi Caruas Municipalidad aparqachirqa rantikuskan mercado wasipi amaña llamkananpaq. Mama Antonia hina ñakariqkunata yanapanapaqmi Tribunal Constitucional sentenciata hispirachirqa estado de cosas inconstitucional nispa. Hinallataqmi kamarqachimurqa Caruas Municipalidad yuyaq warmita llamkayninman kutiykachipunanpaq. Hina hawanmanpas notificación niskata llaqtayuqkunaman quechua simipiña municipalidadmanta pacha chayachinankupaq. Kay llamkaykunawanmi Tribunal Constitucional hatipanja Ancash suyupi sentencia ruwachiskankuta. Iskay watatam hurqaku estadupa wasinkunapi llamkapakuqkuna runa simipiña llaqtayuqkunata yanapanankupaq. Kay wata mayo killapim iskay watamanña chayarjun.
Kay kamaya runasimipi willakuykunawan chayaykamunchik constitucional willakuykunapi. Amaya qunqankichikchu Facebook, Twitter, YouTube niskakunapipas hatiykamuwayku. Tupalakamanya.